Mwandiki munene wa ngwatanĩro ciama cia aruti wĩra gũkũ bũrũri-inĩ Francis Atwoli nĩ atũteire ikinya rĩake rĩa gũthiĩ thingira-inĩ wa iregi gũcemania na President William Ruto. Akĩaria arĩ igongona-inĩ rĩa mathiko kaunti-inĩ ya Kakamega, Atwoli augĩte itanya inene rĩa mũcemanio ũyũ rĩrarĩ kwarĩrĩria maũndũ megiĩ aruti wĩra, kuona arĩ ta mũrũgamĩrĩri wa aruti wĩra no nginya arutithanie wĩra na thirikari ĩrĩ ĩrĩ wathani-inĩ. Ona kũrĩ ũguo nĩ aririkanĩtie mwaho wa mũng'ethanĩro ũrute wĩra waguo wa kũrora wĩra ũrĩa thirikari ĩraruta. Sikutaka nijifiche niende usiku na nikamuelezea ambaye ni shemeji yangu Raila Amolo Odinga, nikamwambia kiti changu because niko na constituents. Mimi sikutaka kuwa mbunge ama sikufanya siasa ya kutaka kuwa governor ama nini. Nilitaka siasa ya representation, kusupport issues ambazo zitakuwa ni worker related issues, na hatukupata. Kama hatukupata, and as an international labor leader, niende kwa wale waliopata wanisaidie ama wakubali zile international convention and labor standards ambazo mimi naongea nikiwa nje, ambazo wenzangu wananichagulia hivyo. Na pia wale nilienda nao wakina Kalwala and the rest waliuliza vitu vingi sana na wajumbe wale tulikuwa nao, because mnavyojua county governments napata only 15% out of the total budget of the country, of the national budget. 85% inabaki na national government, na wana vitu yao kama mabarabara ambayo inafanywa na hawa na nini. Walipata fursa na opportunity kuuliza vitu kama hivyo in my presence, which was partly good, which was really effective representation.